البته تماشاوان جا میوانه که میهجایه از او گلک جارم بحثوان پرسو بابتات کن دکتر رمضان حمزه و شارزای دواره جینگه دا دواره جیولوژی دا دواره خزای دا دواره آوه دا بنداوا دا دکتوری دی بگمان گلک جارم بحثوان بابتو پرسان کریه هولن سرک وزیرین کردستانی بو کسی کرنا کردستانی پاقشرای گرتنا جینگه دروس کرنا کارگین ریسایکلینه پوندو گومن آوه و بنداوان تو چاد بینی گلو زور سپاس براستی دستخوش سروک حکومت هرم کردستان دستخوش یک آمازل لید که اف بابت جنابتا گوتین بابت سرکینه بس که بین کلیل کا استراتژی آوان بابت همیه بو کس کنا کردستان استدامه و بردوامی آوه و آوجی وکو ورقه چوکریه وقت مرویار یکیت کرد چوکرف مروی بید افرول کردستان دیاریا ناف دولتی داوال نبینا عراق و ایران و ترکی سر آوه و زیارت جناب سروک ترکیه اردوگانی هاتی بو هفلیر و بو بغداد چندین بابتی دیل گرده هبون لی بابت سرکی او بابت بوکو آوه و ابروک اف ورقه آوه یا دست حکومت هرم کردستان دا و افکار جنابتا اشاره بدن همید پیروزن لی اگر ام بنظرك استراتيجي وبتر مثلا او بوند جنابته قوتين او سدد ام بيجين هيش ناتشنت مرحله استراتيجيه دا استراتيجي او بندابن عملاق مهبن يت 4 مليار متر سيجاب خوفا بگیرن و او بوند ما قوتين ببنى هزارها پوند ان سدن گلدانا اوي ين درينا اف بارانت هاتين چونکه ابروك عراق محتاج هر قطره كآوية وأف بركات عثماني أف صلاحاتين احتمالا همي صلاح بركات جدت منكبن لكردستان في كم آوية جي إمكانيات هين كنترول بشيء الجال العراق وكو مبدأ دانستاندنا بو بوجيه بو موجيه بو هر بيافك حكومة العراق في تشتغل سر حكومة هرمي آن سر خلقي هرمي بسبينيد لی اگر ام ورقه آوه حکیمانه بکار بینین ام دی مخطط وان پلان وان دی جبن بین و چونکه همی محتاجی آوه نه از ویروج البصره بوم و دروجه از الهفلیره هر از متحدثه کی سرکی بوم سر کنفرانسی گوهرین سقای آوه زاکیا کردستان بگاوه از ورشه کدم هر الهفلیره سر آوه دی هر مینید عنصر سرکی و اساس چون دولت بگه ترکیه تصور که جناب اردوگانی اجبار آوه هاتو بود چه گر عراق اتفاق کرد چند نفت دنه و چند پارا دنه چند تجارت و شرکاتی توی این دبشه چند متر که سجا آوه برداد یعنی آوه افریقا یا حرکه و چهار بله دکتر مادام بله تو کنفرانسی دبرها و البته چارچوب کنفرانسی جای پرسامه هبن لما بيتر بحث هرم كردستان بكين خرفه كرنا آوه توزاني جي دروس كرنا صدان و اداره كرنا صدان جنا فقط سياديه في حكومه العراق في رابط لتود جيزاني دبا او سدن حكومه هرم كردستان بامكانيه تخوه ين تحديد شدكت وانغو من آوه شدكت دبا لبغداد سرنجه كبت كو ابي بمترسي بو خبزانن كواتا سر ريفان امكانيات تحديد كري او حكومه هرم كردستان كي امكان بيجين اگر باش سركي استراتيجيه باراسنا آوه نبيد ايدي هر باشه نخير باشي هرا هي يعني تو قطرك آوه بشيء چونكو آف ما قلتي محور جياني او طيرو طوال يعني ابين بايودايفرسيتي و پیش سازی و چاندن و جینگه و بيت جزء كيش دوره هيدرولوجي يعني فعاليات تكفت يعني او باران افصل كما اف قومد مهين وامزيات اللي بكاين وسدد خو وكما قلتي حكومتي ملزم بيت باردوان بنداوا انوان سكرا بدت چونكو او محتاجه هرچند دين مال كونفرانس جدا قلتي كردستان يا جارك دي ضحيه كدت بو عرض خو گندت خو جارك دي رات كاتو وبن آفت كات ده هندا آب بوا كوم كين ده آب جهته نشيب جهته بغداد وبصرة في جاهين دبت ممنون حكومة هرم كردستان ابن خلق كردستان كو وقت تجارك دي عن قناعة بيشتي أنفاله وبيشتي جندد ما 5000 جند اش ناف چوین ابرگا من جاره اب گودید ما آوا کرین اش نقطه دوی حتی ابرو ام جاره کدی بدله که ساخ ام وان گندا بین
ترحيل كان خلكي ورشوير لا كين وكين جهه اوفي دامشين مليار 2 مليار مترين سيجا خزن كين وافا طبعا دي بو ما جيبين بس جزء بتر دي بو نشيفي بو نافاراس ونشيفي عراقي بيت فعلا جي جلك هذا خوشيل ماكر سرفي بوچونه ما قلت هين لازم تقييم كان وهين بل دكتور عندك داتا دراسي جي داتا مترسي داربون سبارتي هيك صار يا العراقي تقولن كل عراقي هر كود سالانه نيزي سياسات بگمان دونو من عردی هشک دبن او عردی کو برهم چاندنی دیده ده همان دم دا گوارتنین دموگرافی چه دبن کج بربونا جماعی جیریا عراقی چه دبن عراق برف صحرابونی دیچه حتی یکش بسپوران گوتی اونک مترسیه که استراتیجی لسر عراقی برکو مترسیه که وجودی و هبونه لسر عراقی که حتی بوده که گلو پیوسته چه بیته کرن نقشاره چیه بله فعلا يعني ما جي قلتي ابا عراق نما ياز قلت تاز البصره بوم افاكا بيسي بدخون بصدام بزارهان حاله نخوشيه وسرطانيه بلاف بوين وز ايوان سخلمي يتك شوي وز ايوان قارني او افا بيس بتا زرزوات بوان يعني او تشتي تشينجي افا وانا باقجه فيغافي ام محاولات ينهر الجلوا ام بشين افاكا باقش هر افا باقش او الكردستان تشيتن ريكيت هين ام خلق آباد كينا خدا بوشي بالمدويد ام خزن كين سدد ماستر استراتيجي شي كين وهر نهالك مهابيت هر جهك مهابيت ام بشين ما قد جي درج مجي ام دجين شو مصرف لي ناشد مصرفي وزوري كي ما اخ ما هي ماكينه ما هي مروف ما هي مهندس ما هي تشتكي جلك بصانه هي جلك ما قد دغندن نهالك كيلا بين واندا جلك مسافه نفس ساعه حتى قد تشتي قد اگر تو بنداوه كي بچيك بوچي كي هم دي كي جسرك وريكك جيبوان هم دي اواجي خزن كي هم اواجي عجي دي بهس كفيد يعني تو خداني اواجي عردي تو خداني افاسر عردي تو خداني چیا دارستانای تو خدا همی تشتی اگه حکومت هرمه یا کاری که پیروز کردن با کسبونا بردامیه کسبونا کردستانی لی اب همی و کوم گویی دی زفری نبا گاز بید پاکشکنا گلیشی بید همی هکر هم آب که پاکش هبید و بجین هبید و ما آب که احتیاط هبید دی افتشتی دی همی صنعتی تر کردن چونکو دی صحت امر بیا باج بید آبادی پاکش بید هوایتی پاکش بید توز ناید هکر همچند کمرین الدول هبليري وسليمانيه ودول كي كمرين كسك شيكين داري ما زرزوات ما بيت فقيه ما جيجي بيت وتوزيج نهلت بيت وزراعه ما دي مسوجري عندي بنا ثباتا انصركا خالد دكتور ادي تشاركي في كونفرنس دا قالك بربسن بلند وشهرزاد سراستي هرمين دولتي جيتي دا برهبونه اوكو همو متفق بن سري جشنا خالك هبش قالوا روشه عراق فعلا هو مترسي داره اگر هوسا مترسي دار بيد ومترسي سر وجوده في ولاتها بيد قالوا بربرسو آليين بيوندي دار هيك نخشاريه كان هي جبو چات که اداره که نراوشی نخیر نینه چون نخیر چون که عراق یا پنجی بوش وکو وضعیه خراب بو جوهرین سقای وگاوی یا تیتا یا دوی اسور جمعان الحرة بوم السربي بابتي ما بحث كده عراق يا ابويا يا دوي البيزبونه هواي يعني هواي عراقي يجيبوا يا مترسيه كمازن بيزبونه هواي بيزبونه اوي بتا بيزبونه اخي وبيزبونه اخر بتا بيزبونه ويزر زواتي او خرميه او يعني جيانوان قالك او ماسيال ويري نايت خارن يعني جيانوان زوره بزحمت كفتي جهه داخليه حكومه العراق تشتكي وصا نكريا مفروضه برای خوب دنا کردستان و اف وزارت من جارا کدیش بیشم مفروضه وزارت جدرن آوه کرد خمیل بخون الوی کابینه داوید یا سودانی آن یا دیفدا چونکه ام خدان آوینه اگر اف آور کفته دستم البغدادی و الویرجی ام دیشین گلک مفاجی ورگیرین دی گلک مشکلیت ما ابد حکومت و محکمه اتحادی سرمت سپینید ابن حقي ام دبريك اويشين حقي خبر جيني هيدي چونكه آوا ما كم قولي دولات السربي محوري شروط كان امريكا ومكسيك السربي شروط كان كندا وامريكا السر اوي شروط كان نبين وداف مشكلتين بوچي ام نبين لاعبك اساسي نا لاعبك كاركترك سركي ام خل اوي بكينا خدان السدي دكان ام تصريفا تسليم حكمتي لكن ام بزان ديشان اويش دكان دربندي خان وشكل دوه كي بردينو وام خزانه سدي مثل كل بكينا خدانو وكان سدي ديجي ابد هاتينا دست نشان كرن اف سي 4 5 سدات مرحله كزورا جرينجا بس امید
وهي ما بكو خبيرك شهرزاد في بواريدا مدفن سدين ماستر بين شكلين وباشتر كردستان يا جنجابا جل جهتين جل جنج ناكم نبر نهال جل كيرن دي افاكاز باش ده خزين كيرن وكو خزينه كباريه وكو خزينه كسياسيه وكو خزينه كاقتصاديه دست حكومه هرم كردستان ده بله دكتور جل جار از بينم تو تشاولات كندافي برياشان دكتور السعود جابوي تلفان ولاتان جي بجداريام كورو كونفرانسو بابتو برسن آوه دکی کهاتا گلم شین بیجین یعنی آبویا فاکتره که سرکه یه هفرکین سیاسی سر اصل ولاتین دبره بگشتی؟ بله السعودية أسبوعين ممكن هي والبيرة محقق أسبوع خبيرك استراتيجيات ما عندك سياسات واستراتيجيات أبي بو السعودية دارن أبي كودك يبو أبي شيء كان جالك خميجة تخون حكومتها بن سلماني براسي جدية شدنا في موضوع إذا ما دراسة ديرو دريش او تشتي من بوان كلي ونكجي از الجلوان تشتي ديرو دريش هم بدوس تشوا ابا بجير عاد بيتا باراستن اوان بكو بيجي تشتي غلط كربو صار حشتي هذا جنم شوان بو ابا خويا جير عاد تقريبا زور لصرف كربو فيغا مرق واندان دي تشوا ابي تعويض كان و بركافان باران النكات انت مع السعوديه وصعيبه باران زوري باش بو فان غورين سقي وان استفاده لديد ما رجني شادان دي تشوا جي ركبون جابيرا بس ما ركيت باشتر جي فما خبره جي هاي جلك بخوش وهمي ما نفس يمي بناف منه الويدر كي كو ديشوا آوه جوار كنو ديشوا عندك سكرو سديدي چی کنی درین آوه كو او آف اگر تو بکار جینه اینی چکا ویره بتر صحراء او آف هدي بشتا بريكا كي بشتا بن عرض او آوانا بن عرض جرقا دي بزوري تبا وبشين او كان يعني من بخوشة ام الكردستان مفاجفان خبرة واستراتيجية يعني ام الكردستان ما بيت بري عراق ام قانون كآوه ام دارين نظام كآوه ام دارين ام خل آوه كينا خدنا راست آف دستوري ده سيادية بس كما قانون دانا ومركز استراتيجيات وسياسات آوه ودبلوماسيا آوه الهرم دانا الهفلير مدانا يعني دي ام بينا دست بيش خير وام دي بينا خدان شيانو قادر ما هي خلق ما هي ما امكانيات ام چه دبيره بوان بيجي بوچم بخونه بيجي جيله كي ام بينانا كاين دبلوماسيا آوه وتفاوض السر حقوق خوب كاينو وما استراتيجيات سياسات خوين مركزك ما هبيتن عائلي سروقاتي هرم كردستان من جناب سروق حكومتي سرپرستياي بكتن زور دي مهم بيتن بن سلماني رياض جاكيا جهك بو جمعيه عالميه آوه مع العلم سعوديه خوري بارك جلينينا ام اولاترين ام خوب كاين خدان الآوه واستفاده لبينين. ولی دکتور هالبته هن نخبه که خیر و برکتنا به عالیان پیوندی دار لویر مفاجأ ارگن بو پرسگله کی استراتژیک و حیوی به آفجیانا بتوزانی سعودیه استفاده لات گلو وی ولاتی بونه. به هر حال از بورم سرنجات با عالیان پیوندی دار دگید. دکتور رمضان حمزه شارزاد ولی جینگه و جیولوژی دا له ليرد جلما بقول سپاس.